Prijatelji, gospodo, istorija je tako isfabulirala moj život da je i Bosanski rat učinila značajnim poglavljem moje sudbine. To dokazuje i knjiga Bosanski rat, o kojoj večeras govorimo, knjiga koju smo moja ćerka Ana i ja sačinili od fragmenata tekstova iz radnih knjiga, beležaka i dokumenata iz moje arhive. U knjizi se govori o najsvirepijem međunacionalnom, verskom i građanskom ratu na našim prostorima. Uhvaćen zupčanicima velikog mehanizma istorije, narod kome pripadam i meni piscu dodelio je ulogu političara i državnika koja nije bila moja ambicija, ali je bilo izvršenje patriotske dužnosti. One patriotske dužnosti koju je istoričar i državnik Stojan Novaković sažeo u načelo. Otadžbini se služi bezuslovno. Tako sam i ja postupio u proleće 1992. prihvatajući dužnost predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. Veliki mehanizam istorije ima svoj smer kojim upravljaju velike sile, često iracionalno, ali uvek sebično, pa političari malih naroda čine ono što moraju, a ako su mudri i hrabri, i ono što je njihovom narodu najkorisnije. Tekst u knjizi Bosanski rat sadrži značajne dokumente o ratu koji je bio vrhunac jugoslovenske tragedije. U knjizi se govori o ciljevima zaraćenih strana, ulozi međunarodnih činilaca, junačkoj borbi za stvaranje i održanje Republike Srpske, hrabrosti i sposobnosti političkog i vojnog vođstva da odbrani slobodu i nacionalna prava Srba, ali i o njihovom neostvarivom maksimalizmu. U knjizi se govori i o zabludama, greškama i ratnim zločinima sve tri ratujuće strane. U knjizi se govori o materijalnoj i političkoj podršci Srbije Republikoj Srpski. Bosanski rat prikazuje i ulogu pisca kao političara i državnika, njegove dileme, teška iskušenja i velike iluzije. Od mog izbora za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije do pučističkog skeča kojim sam smenjen sa te dužnosti, trajao je nepomirljiv sukob o koncepciji nacionalne i državne politike između mene i Slobodana Miloševića, savezne vlade i republičkih vlada. U državnoj politici ja sam se zalagao za politiku istorijskog kompromisa i evolutivno, mirno rešenje srpskog pitanja, za konfederaciju tri nacionalne zajednice u Bosni i Hercegovini, za autonomiju visokog stepena za Srbe u Hrvatskoj, za demokratski kompromis vlasti i opozicije sa stvaranjem koncentracione vlade. Pisac se trudio da zapisuje i govori istinu, potpuno svestan da njegova istina nije jedina istina i cela istina o toj nesaglednoj tragediji naroda Bosne i Hercegovine. Pisac veruje da knjizi Bosanski rat treba da doda još nekoliko rečenica. Rat u Bosni nije kalendarski događaj.
To je trajno čvorište nekoliko nacionalnih i verskih ideologija. To je istorijsko i antropološko stanje koje je dalo povoda velikim piscima Andriću i Selimoviću da Bosnu nazovu zemljom mržnje i tjeskobe. U Bosni vekovima traje ljudsko krvarenje koje je, po mom saznanju, najduže ratovanje u novijoj istoriji Europe, započeto turskim osvajanjem Bosne krajem 16. veka. A posljednji rat u Bosni, koji je trajao od 1992. do 1995. godine, nastavlja se u miru bošnjačkom ratnom propagandom za ratne ciljeve pokretača, stvaranje prve islamske države u Europi i uništenje Republike Srpske. Propagandni rat u miru mediji razastiru čitavom planetom, satanizujući Srbe kao agresore koji su izvršili teške ratne zločine i genocid. Taj antisrpski, u suštini antievropski rat, trajaće dok međunarodni činioci ne shvate njegove prave motive i antievropske ciljeve. Rat verskih fanatika, svetih ratnika protiv nevernika traje dok se oni ne unište, a u bošnjačkom slučaju dok se ne ostvare ciljevi Islamske deklaracije Alije Izetbegovića. Pretvaranje jedinstvene Bosne i Hercegovine u islamsku državu. Sadašnje bošnjačko zalaganje za svoje ratne ciljeve i reviziju Dejtonskog sporazuma preti događajima čije posljedice nije teško predvidjeti. Sa participacijom Turske u bošnjačku politiku i politiku muslimana u Srbiji imam utisak da stupamo u proces revizibilnog obnavljanja istočnog pitanja i paradoksalnu inverziju istorije. Za bošnjačke fundamentaliste i njihove strane štićenike u Bosni danas postoje samo žrtve i ubice. Žrtve su naravno muslimani, a ubice su, razume se, Srbi. U tom fundamentalističkom manihejstvu pomirenja nema, jer se uloga žrtve nagrađuje i uvažava u američkim i evropskim parlamentima i vladama i obožuje u islamskim džamijama. Za bosanske ratne zločine velike sile nemaju istu vagu, a to ovekovečuje nepravde, najtrajnija zla mira. Pred svojim čitaocima i sabesednicima ja se večeras pitam šta da čine Srbi kako bi pobedili, kako bi obezbedili spokojniju budućnost. To je epohalan izazov današnjih naraštaja. Političari i novinari danas mnogo govore o pomirenju. Ako nisu naivni, bliski su licemerjima. Istorijska iskustva su nedosmislena. Verski rat se lako započinje, a teško okončava, ako se i okončava. Takvu ljudsku sudbinu ima bosanski rat. Zlo i bol se najduže pamte, jer su u ontološkom sloju ljudskog bića. Srbi, muslimani i Hrvati žive zajedno i u neposrednom susjedstvu. Takvom životu najneophodniji su mir i međusobno poverenje.
retorička izvinjenja za počinjena ubistva, za ugašena ognjišta, za neprolazni bol majki, za ženino i sestrino osramoćenje, ne znače mnogo ako su bili samo reči. Pomirenje zaraćenih strana u bosanskom i hrvatsko-srpskom ratu ne može nastati ako se kod zaraćenih naroda smišljeno ne razvija istorijski razum koji ih uvodi u saznanja o međuzavisnosti ljudi i naroda, uslova opstanka i napretka. A istorijski razum nastaje na istinama rata, životnim interesima ljudi i zrenjem u vremenu, u što je verovao Eshil, pisac antičkih tragedija, a u što danas veruju svi balkanski starci. Istine o činiocima razbijanja Jugoslavije, uzrocima i pokretačima rata i njihovim ciljevima, sa personalizacijom ratnih zločina, to su mirotvoračke i životonosne istine u ovom vremenu. To je jedina medicina koja može da leči od šovinizma razboljena društva. Knjiga o Bosanskom ratu sačinjena je s namerom da posluži stvaranju istorijskog razuma kojim mi Srbi jedino možemo da delamo humanistički i demokratski u normalizaciji života pometenih ljudi i nesrećnih naroda na centralnom Balkanu. To je, po mom uverenju, moralna i patriotska dužnost svih Srba, ma gde oni danas žive i ma kakva ideološka uverenja imali. Knjiga o Bosanskom ratu je moja odbrana slobode i istine, ljudskih i nacionalnih prava koja se sadrže u Republici Srpskoj, toj preskupoj, ali jedinoj političkoj i ratnoj pobedi srpskog naroda u drugoj polovini 20. veka. Hvala.